Kukhona-ke isikhathi esimnandi empilweni futhi kukhona isikhathi esimbi. Umuntu uma efika emhlabeni bayajabula lama beze bakhala ukuthi khona umuntu ofikayo. Kanjalo-ke noma umuntu sahamba-ke emhlabeni. Ukuhamba-ke komuntu emhlabeni akusiyo into lemnandi le, into lebuhlungu ngoba usuthola umuntu lapho sisamdinga, sisamthanda, sisafisa ukuba naye. Uthola ukuthi umdali suyamthatha lo muntu lona lwambupha. Sobuyela-ke emuva lapho lachamba khona. Umuntu noNkulunkulu kunesikhathi ambekela sona sokuphila, kunesikhathi sokuthi phinde ahambe. Umuntu akalazi usuku lakhe lokufa. Yebo kunjalo impela, akekho umuntu ozaziyo ukuthi uyofa nini. Kodwa mase kusondele isikhathi sokuthi uzohamba emhlabeni, kukhona abantu abakwazi ukubona noma abanye babo ngeke bekwazi ukukutshela. And futhi-ke nawe kuyenzeka uzizwe uthi hayi ngathi amalanga amsabaliwe. Umuntu nomuntu kukhonto la idala kuNkulunkulu kuye ukuthi mangabe kukhona into lembi, most especially umuntu masezofa, kukhona into lekhulumayo la kuye. Lo muntu ufika anitshele khansi lo muntu besagula isikhathi eside, anitshele ukuthi yabo-ke manje ngiyahamba. Lo muntu khathi khonto lembi ezothatha impilo yakhe, mhlawumbe azomdubula, mhlawumbe uzothola car accident, mhlawumbe uzothola lokwazi ukuthola, mhlawumbe uzomhlisa poison. Ngosuku lento ezokwenzeka ngalo asho ukuthi hayi mama kukhona into lenje. No-ke noma-ke esikhathini samanje umuntu makwatshela abantu ukuthi hayi le ngiyakhona ngathi ngenza ngibuye, yaye bese sekubuka ngalelo liso lelo ukuthi hayi waze ngani umuntu lona ukuthi ngalolu suku lelo uzohamba emhlabeni. Shothi kukhona into lebekayenzile uyazi ukuthi emalanga kuphela bekangaka. Kanti cha, umuntu nomuntu uyakwazi ukuzwa emoyeni wakhe uma-emotion akhe ukuthi hayi man khona into ezokwenzeka. Ingakho uma uzokwenzakalelwa into lembi, before into lembi ikuhit, khona into oyizwayo. Ngisho uzwana nomuntu niphila kumnandi, mabe khona into lengahambi kahle, khona into lekutshela manje lento ichamuka samcabango, uthola ukuthi kona lapho awuyethembi leyo nto leyo kanti iyakhuluma. Kunamaphupho la akhombise ukuthi kukhona kufa lokuzoba khona kufa lokukhontako. Akhonta impilo yakho noma khonta umuntu lomazela uma losondela eduze kwakhe. Lapho uthola ukuthi uphupha isithunzi sakho ngathi siyaphuma noma siyawa, bengazuthi uzibona ngazuthi khona lesisuka la kimi, kodwa ngathi kusuka mina ngwaphansi. Lapho uyakhonjiswa ukuthi kunengilozi yokufa lesondela lefuna ukuthatha umphefumulo wakho, ngoba phela umphefumulo uthathwa ingilozi ethiza, ingilozi yokufa. Ingilozi ithatha isithunzi sakho siwa phansi. Uma kwenzeka kanjalo wena uzibona ngazuthi-ke uyawa, kodwa manje umile kodwa ubona ngazuthi khona into lephuma kokuwelewa phansi. Kube khona-ke phinde iphupho lapho uphupha khona izinto ey'bolile, most especially into engathi inyama noma into lengazuthi izilwane. Uyaphupha lana kule phupha lakho ufika endaweni la kule ndawo kuyanuka, you end up sensing a smell, kuyanuka la kule ndawo lokuyo. Kunezinto ey'file and kuyadephenda kodwa kukancane uthola ukuthi kuphupha abantu abafile balele phansi babolile bayanuka. Kukancane kanjalo kodwa isikhathi esiningi irepresenteka ngokweyilwane lento. Uphuphe nje iy'lwane ey'ningi noma abe iziphi iy'lwane seyibolile zifile zigcwele phansi, kwenzeka lokhu nalokhu. Lapho-ke uyakhonjiswa ukuthi kunengilozi yekufa lesondelayo-ke phezu kwesimo sempilo yakho noma-ke kumuntu thize. Phinde-ke kube khona iphupho lapho uphupha khona izipungane
zikugijimisa, phupha iy'mpungane zikugijimisa, ziyakugijimisa lezi mpungane sort of like sonela iphunga lonalo. Ingako lo muntu bekade egula elele esibhedlela ephuphe iy'mpungane zimgijimise bengazuthi ubolile, ziyamgijimisa iy'mpungane. Manje ngizomcheck afike athi ngiyahamba namuhla, angangichazele ukuthi why asho njalo, ngizwe buhlungu lena. Yena khonta sayiphuphile lento othi maka-interpreta, wabona ukuthi hayi akusageji, cha lento lena seyangiqoba, seyangithatha. Still nalapho ingilozi yokufa isuke seyisondele ngokuthi izokulethela umlayezo ukuthi wena njengamanje awusenazo isikhathi eside. Amaphupho ke lawa amabi angasho amaphupho amahle ukuthi ungawajabulela ukuthi uyaphupha, kodwa uba nolwazi lokuthi kunobungozi noma-ke kunesimo lesikaso lesingahleleka. Phinde-ke kube khona-ke esinye isikhathi lapho uphupha khona uphuma igazi. Uphuma igazi, eligazi liphuma emahlombe noma liphuma esiswini noma liphuma emathameni noma liphuma ekhanda noma liphuma kuphi, kodwa ayikho ikhathi, kodwa nje just igazi liyaphuma. And this thing is mysterious. Uyazibuza ukuthi yenzeka kanjani. Kusuke ke lapho ingilozi yokufa seyisondele ukuthi-ke njengamanje kunesimo lesimbi lesi. Lamaphupho-ke lawa akusiwe amaphupho lamahle, amaphupho lawo lasuka akhombisa ukufa lokuseduze nawe noma lokuseduze nomuntu losondelene naye. Isikhathi lesiningi lamaphupho lawo mawuke wa-experience awavamisile ngokuthi ungawaguqula noma-ke kukhona into longayenza ngokuthi-ke ulwisane nento le athi izokwenzeka, ngoba kunamaphupho lasuke vele sakhishiwe ukuthi vele akakubonise ukuthi kunesimo lesinje lesizokwenzeka kungekudala. And lawo maphupho lawo kwesinye isikhathi uthola ukuthi ayikho into longayenza, leli phupho vele seliyakhombisa ukuthi vele khona lozoshona lakhaya, and ayikho indlela longenza ngayo ucule leso simo lesefute emva kwemalanga lathize uthola ukuthi bothandaza against leli phupho, phela ulwisa lowo moya, kodwa after 2 days noma after 3 days kuhambe umuntu ekhaya noma kuhambe umuntu obungazi, bese iyabuya-ke ingqondo ukuthi shothi leli phupho lebe ngiliphupho belikhomba nasi isimo nasi. Amaphupho lawa langasiwo mahle, kodwa mase avele avelile isikhathi esiningi akuyaye ukuthi kube khona indlela yokuthi uyishintshe lento uyiguqule ukuthi ingasabi senzeka. Mase ivele uthi leseyivelile leyo nto leyo